broadcasting live via internet. Daytoy di Liluwaken Ray Aldigiti OFW Worldwide. Makadkadwayo ni Roderick Molina. No viene nadie. Como expertos en fuego, sabemos que, a lo mejor de lo mejor, Hello kayo, kada kayo aming kakapsat. Madama iti Buddha. Ibalseyo kakapsat. Tila ito nga orasan. Mayat apo nga iyalay no nakaidda kayon. Agyaman nakiti panagbubuyan ni ading Melanie Uganisa, ni Manang Angelina Cortez, ni Ralph Grayson Bangalan, agyaman nakmetkin ni Arceli Lizardo kakabsa. Arceli, nailod tay inabak mo di kalmanan, ni Fatima Villaflor ni Manang, ni Frederick na ilodon, ni Evelyn Talbo na ilodon, ni Joan Tandek na ilodon, kan 50 kini Hamad Mubarak na ilodan. Apo idi kalman ka. Hello Chris, Apo Ola, Apo Christopher Paz.
Hola, hola, buenas noches, Manso, nyata, Manso ka na. Hello, po, Presidente, Christopher Paz, ay iti Asofil, kakapsa tagboy-boya dati Presidente May, manipo iti Los Mawelos, La Laguna, Tenerife, Spain. Happy watching kada kayamin. Nagiti 8 million in the house. Amuyo tatay bigata po ang imatuti 101. 101 nga WH na iso nga medyo nagagatak ta imadugayam. Hello kada kayo amin, Arceli. Thank you sir kung na ni Arceli. Alay sa alayo po, pangalan nyo titurog. Aling May, niya di masila, basta mo ag-live na mga ni Mami May. mga mo na po dati asawa ko, talaga nga kapigsa na. Happy watching, kapsat, madama. Aksida iti lechong manok. Hello to Ralph Boyson Bangalan. Hello, Ma'am Arceli ka na. Kaya 7 million in the house. Sagyaman na kakabsat. Anusan nyo na po. Iti abalayan. Balse Kawikaw. Hello to 2020. Nyatoy. Balad kamet sir. Kasano nga makaturog ti aga nyayay baliktad kamit sir kasano nga makaturog ta kuna na diya mawatan. Hello, good evening everyone. Hello to manang Angelina Cortez nabannog sa sir niya ading May pero mo'y nabannog ba nang ta nagmalmalong alas 3 tayo si Mang Butan ti balay. Alagyan mo na kapugiti 8 million in the house nga buy-buya, i-share ya. Umadanin na po ti Paskwa, kaya iyukod saan talaga nga mapaanan. Merry Christmas everyone. Nakaturog ni Esran. Hello to Hamad Alaybani, ni Elby Talbo, ni Eliane Domingo, ni Lorna Domingo, ni Catherine Escalona Cantor, ni Maribel Eslabon Lizardo, Lawenser, kung naniman ang Angelina. Nangugda mama. Hello to Arceli Lizardo. Hello sir, Ralph Cano. Dagiti nagipatpatukara po nga balsa Ilocano words ka no copyright. Narigatan no mapang-ornak ni Lolo ditoy. Ato yun tay pagpaturog ni Ading AJ. Ato yun manang Angelina. Salayo, isalayo. Dan Torogon. Ini aywan Dan Torogon sir. Iko'y i-lyrics na tako na iruti kayet ket ti baget nga kumkombet kuna nato yung kanta po.
Ming kanta el kansyon, bise, makapailiw ti panagsala jay Pilipinas. Kuna niya po, Christopher Paz. Ang pa'y nakaturo ka po, nabambanog dato ay Presidente mi. Isalayo apo, pangalalaan ti turog ka no. Hello to Ralph Grayson Bangalan, nagati po nga 6 million. Agyaman at bati panagboyboyan ni Manang Ruby P. Galapon present kanana. Adak manen makipag dus-dus ngiit kanana. Ala idis ngiit kilat takakabsat isalayo pay. Hello to admin Catherine Cantor. Hello po sa lahat mga mababait na nandito kagaya ko. Hello to Ruby Pigalapon na hawensis mayat nga isala-sala. Lunes nyata. Lunes metken Martes Biyernes kanya kading may nga duang balay pagsikaa alagsala-sala kay latakabsat. Kuna ni Ralph Grayson Bangalan ko umaykan Ma'am Catherine S. Labong antot tag sa sala tayo inya di antot. Hello katakayamin kakabsat ni Raisin Bernes nakaturod ni Raisenan. We are fascinating. We launch rockets to Mars, but we also do this. Yoga is made for all of us, helping you to create and to keep going. Patalastas hatid sa inyo ng tinggal kakabsat. Ayan, ada patalastas na. Ha? Mo ya garamit, ibibing ka. Hello po Christopher Paz, dayta ati iti nyato nyanyi mama kono na lahota kamaten nak bise kono na. Takaya po nga taga Ilocos Sur, taga San Esteban San Esteban, kuna na San Esteban, San Fabian.
Sampabian ba dajay? Di may isa po nga grand finalist yun ni Josephine Ragasa Ribultan. Yan na kanatayin. Pilyado na. Yan na kita mong dajayan na. $8 million in the house. Amum yamet agsala Sir Ralph ko na. Ure man nuwag tinikling jay rabaw tinuwang niya po Ralph. Di high school kami kag practice kami titirikling. Ay urewanan maipit to pa itasakak ko nakiri so nga hanakod nakisalsalay apo ti tinikling narigat ti agsala ti tinikling. Sayaw sa bangko so. Sayaw sa bangko mami, iti panagsala iti sayaw sa bangko, agsala ko di nga ato na. No maumakan to agsalasala di nga ato nan, ibalay mo yung bangko. So da jay sala-salam ton, sayaw sa bangko. Happy watching, hello to LB Pascual, ni Manang Lina. Sayaw sa bangko garod, adan to agagagam ka na di iking-iking natapnuhang nga matinna ang kay matinag. Aglaglag to kayo jag sinublat kayo nga di exchange position kayo. Di ba man ang Angelina sayaw sa bangko? Maumakan to agsalsala di nga atunan, ibalay mo do'y bangko, misalam to yung bangko. O sayaw sa bangko. Hello to Ruby Pigalapon, amamok ti agsala ti tinikling nga muna ka na. No ti agsala ti tinikling kakabsat ta nalulumog, disqualified. No ti agsala ti tinikling ta nakiti nakukotong nga padak mayat. Ta basila ti maipit no ka kasi no maipad si saka daw nululup po da. Awan delikado kakabsat. Ani Ragasari Bultan. Manoko bisi from San Sebastian, San Vicente. Wani ati nagkansyon ti tarungkon na rambutan. Laisa layo kakabsat. Manang Angelina Cortez. Nakigtutak. Oy kompleto nga po dili kanta dagiti sa nga pulo nga grand finalist tayo. Puta naglalaing da. Naglalaing nga po dagiti sa nga pulo, intida na po giti ada kanya ako dagiti sa nga pulo nga kantada nga mahanggo pa lang mabalin nga i-play ta sa kuntula i-play into no grand finals kakabsat. Talaga nga mapnuk kayo apo ti lalaing dabo nga tan dagiti nga sa nga pulo nga grand finalist tayo. Kasta mabasa yo apo di post ko nga the 10 shining stars of Liwliwakan Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kunana. Sinagaysak ka po nga dinungog ti kantada talaga nga mayat ti ala-ala na kabsat kan gayem. Ana mo baling nga gyats ata host na mat. Gyats santo na po dagiti makita yun to na po ni Agyads apo ni Joan Yabes ate naking kanta ti napudno nga ayat Agyads mut niya po Richard Motote agsubleiso na Agyads mut ni Ma'am Salome F. Varia Williams Agyads mut dita ni DJ Klang iti DJ iti nakinkanta iti Bislak agyads mat kakabsat ni DJ Bambi kakabsat iti rapuk-rapuk iti ngam si katikat katawatatan agyads si Suna kakabsat at damo may sapo nga doktora nga agyads sa Doctor of Education at danto mo titati adamot ni DJ Al kini DJ Jordi nagiti nalaling agkapsat ta agkapsat kakabsat sino pay dakpay adanto mo tapo datay top notcher tayo iti personal advisor tayo ni DJ Mel Pasyon Dugay kakabsat
bali 12 da aming nag-judge. Mostly kadakwada po dagiti recording artist kurang nakpay gamin. Isungahan ko pa'y mabalin ngay baga amin. Na? Iti grand finals apo presidente into no inyadjas ko into no 27 no sumaruno nga Domingo palubos ni Apo Diyos kasi adupay tagsangpot nga iuray ko dagiti sponsor dagiti agsangpot nga nagpledge takurang agkurang ti abakon dagiti mga abak iti major prizes. Napaiti raman na ajay Sir Ralph 27 Domingo dajay mama. Oh, sino ti may 27 dito yung balay? Yung may kabisi apo pa presidente. Kumusta kayo amen? Kakabsat ken gagayem. Lockdown tayo. Ayang kakabsat. Manang Angelina Cortez niya makunam ka nagiti patukar ko apo. Hanga copyright na gito yun hanga mas CPR apo. Siya umaya ko na niya po Ralph Grayson Bangalan. Punta agaramit kami nito bibigin ka. Thank you kadagiti sa nga pulo apo nga naka-online. Yaman na ka po. Tabarbarang lang manayunan maninti sa gasot. Nubigat. 800 lang ng TWH ko ang kurangan nukan. So nga i-play yo apo mangi-contribute kay manti uray duwala nga oras kada may isa kada kayo. Aduda yun. Ta lumablaban na po dagiti kansyon dagiti grand finalist tayo nga sa nga pulo YouTube iti YT tayo apo lumablaban na po iti views da iti watch hour na WH nga kunada iso nga dahil apo ti katulungan tayo no apay nga nga to iti WH tayo nagpipintas dagiti nga ipatpatukar mo. Tagarin mami ko badang sala. Nagpipintas ka na po dagiti music tayo ko manang Angelina Cortez. Makapangato ti ubot niya manang Angelina. Makakalawiki ti ubot dagiti kang kanta. Dagiti balse tayo. Numayat tun akit lockdown tayo met mga regiono bigat. Tayo manay nga rotary ganon na po presidente. Lockdown, mga regiono bigat kakabsat nito, Tenerife, Spain. 15 days. Kasi nga na lockdown, mami po, damo basa. Ang mamauyong dansa. Opo, rewa mamatay no hanga napintas ti bingay ko na ni Apo Padi. Rewa mamatay no hanga napintas ti bingay ko na ti sakristang kakabsan. Kuna kano dahil Padi ko, adda ko mamunin matayon. Kuna nangagtay sa sakristang ko, rewa mamatay no hanga napintas ti bingay. Yan. Katawa naman ang Angelina J. ko na. So garot man nag-green gold na dapo padi kini sa Kristan ta pagbingayan da tatay atay abuloy. Adda ko man matayin ko na napo padi ko. Ure ako mamatay no hanga napintas ti bingay ko. Gusto mo Wala. Ay, ure dito ayan mi naka-extend ingana ti January 9 apaw.
Hello to Ruby Galapon. Kita mo, maminsan na. Ay, aglalaw ka manon sir ko man ang Angelina Cortez. Ato di kaya taniman ang Angelina kahit. Siyempre aglalaw. Ay, urewa mamatay. Nalagip ko tay bagada. Baga ni sa Kristan. Urewa mamatay. No, hang napintas ti bingay. So, mabaling nga may bingayim nga nalay nga po pade. No, adda matiliwan nga makikaruba. Agmulta ti 2005 apo grigamutan ikatamda jay apo Ralph Grayson 25 iparit na agungot apo agis isi mak nga agdadait apo gusto ka nung agdadait niya po Ruby P. Galapot niya amo yung bagada. Hello kada kayo amo yung kakabsat. Isalam apo Ralph Grayson Bangalan 25 apo naginan to 25 baba yagyang kalatabalay mon manong tao 6 tibay sa kabalay lang madigarteg mamadyo kasi upat yun di kurang 2 tungi lang palayan no mamisi sumala dagiti naka list di pantalon na pananikat ti kantor dagiti nakalilis ti pantalon na kakabsat salain nyo dito kasano yung handang ka nakalilis ti pantalon da si ka admin Catherine ka nagnagna dagiti tamtambak hindi may sumala da gaputa agsaladan nalipatan da rin babay so nga nakalilis da dajay nakalilis da tanag na dati tamtambak so rutun na tumet na kitay mamukat ko na na katawak kanya yun Sister Catherine hello when Sister Lina ka na kasano Pascuano kastuyen bisik timet lang mabalin nga awan na mabalin na awan na ragsak ti Pascual at dito'y Tenerife. So, pay, mangantay lata na mo, damakan ka, no, awan na ka, di maturog tayo lata nga, kuwan na po presidente, awan lata na, Pascualatan. Parutawan, kasi lata mo na yun, awanan. Alay salayo kakapsat
Dagiti apo nga naka-mini ngayon na nga babakat sa sumala kayo. Aglalwadan nyo mo't agkabasi yung mo't ati ad-adang nyo. Kita nyo mo datay step yung kakapsatan nyo na ikanakalan ti iwan na ito panaggadang nyo. Tadinto ko mabreyat dagita mini yo. Malagip ko man idi ubing kami man ng Angelina. Agad yung babakat nga mapamakisala iti parents night ako naka Georgette da. Uso pa ila ti Georgette nga bado idi. Apo. Dagiti na nga babakat nga nakabado ti Georgette. Kada pandiling palpalda Georgette. Do Georgette ko na doon sa ti agbinat nga naitupi-tupi kasi ti Georgette. Di ba si Kati malagi po dagiti babakat nga naka Georgette. Agiti na ingpas siya dahil nga kayab-kayab papa. Georgette ko nada ka eh. Baka damo kasi nga ba dumanang Angelina kini manang Ruby Galapon. Hindi tiyempo ti Georgette. Hello host, good morning. Kana ni Jacqueline Pasaraba. Higyaman na kapo kabagyan na Jacqueline Pasaraba. Di kabagyan ni Mami May. Ha, napadasak ati kumet ati blouse na ha. Malagip ko man. Kita yung lalok ti malaglagip ko. Siyempre ang mukha po dajita. Dagiti babakit nga naka Georgette kuna na po sungayit da no sa salonan. Mayati kayab na no sala dati balse kakapsan. Aglalaw ka malaglagi mo sir talaga ko na nahahaha ko no. Siyempre man ang Georgette garod. Uno datay polka dots nga badbado yung babakat. Apa dati yati mapangkay magi-parents na naka-polka dots kayo. Tapos naka-step in kayo. Apa Mayat TV panyo pakini lagid giti ang mga lalakay nga nakapumada kakabsat nga nakabisngay apa sala. Hello to Eliane Domingo present ko na ni Eliane. Hello no Eliane. Hello Sir Roderick ko na. Thank you Eliane Domingo. Eliane awan ti bado mga Georgette idi. Patalastas manin kakabsat. Patalastas. Atid sa inyo ng tinggal. Ayan na pam. La belle, le mal. Chinfall Goucher. Hello to all and hello to one and all. Manipot kinelya ni Domingo. Sonata mo tatapok iti nakapansot. Idi mo tiyempo iti blouse nga 3/4 ti ima na pao nagaduki din ti gumatang iti 3/4 ti ima na idin. Nyakan Georgette ko ni Catherine Cantor. Georgette garod kati dati na impis nga mabaling nga pag gasagasan no kwa. Sawan handa ka na padasan ti nagbado ti Georgette. Mayat tingpis na. Sa sunata mo dapo dagiti nakapadas nga nagbado iti 3/4 kakabsat. Tatay dagiti naka Georgette.
Once sir nagbabasit. Ada plits na ako na. Ada plits na nga Georgette ka mayati plits na. No green da bado ay babae ko green ada pink. Ka napinta sa Georgette nga pink no ka. Aglalo da budaan kakapsat da iti pagbado da kita ina nga babagat nga mga nakiti kasar as man Georgette. Ralph Grayson Bangalan Yahoo awan lang lang 1/4 ko na mo ni Mami May. Mami, 1/4 bas ito na yan. Rumwar dati kilikilinan no kan. Rumwar dati dot kilikilinan no 1/4. Lumabong kakapsat ko na ni Aporal. Grayson Bangalan. Hello Marinela Ruato sa happy watching. Good morning awan labas na kakapsat. Short nga short nga makarena man nga po pugit ka makita mo yung karot nan. Alagi tiya po nakapadas din nag-short iti makarena nga short. Pugi-pugi itag sala ti makarena po. Ang pugit ko rumor mo dati nangisit ti pingping na to ubo na napa. Hello Catherine, agjay pay nakapantalon iti uset sir, kana use. Nakapantalon kano ti uset kanana. Hanyo lang padasan iti nagpantalon iti bell bottom, bell bottom. Tay lumabong-labong po nga diyan ti baba nakalawlawa. Tapos diyan ti ayan ti nyaraga na at ayan ti lakko na ko naging pis nakipot. Bell bottom kakabsat ken gagaya. Apo nagpresko kano ko na ni Manang Angelina Cortez dati ate Macarena kakabsat. Guri man tamang kita nakapoy ti mas napimpintas pay kasi nalpason. Music no ka Blade Party kakabsat. Aguri kayo apo takit kita ti Ilocano nga non-copyright kakabsat ken gagayem. Dati apo aguri kayo. Datoy kakabsat ken gagayem Ilocano may salang mat nagimutan nga dato yan nga may salang mat Ilocano song balse copyright ko na. Okay, kakabsat, gula kayo dapat mangkit-kita nakti Ilocano song nasang CPR kakabsat nya. Dati man padasan nyo, padasin nyo man datoy nga sonata. Ay, napadasa nga pinatukarato yin. Gula kaya po mangkita tayo. Mangkita tayo kakabsat, mangkita tayo tinabas na pimpintas nga background tayo apo nga saan nga balse pulipul kakabsat ken gayem. Balse okay. Sonata kakabsat ken gagayem. Awa mo ni, talagang naimot kakabsat datoy. Balas instrumental. At dyan padasaman, barang hama CPR.
Ayang kakabsat, iti 11 million in the house. Anya time. Ruby Galapon, happy watching. Wow, madi dato'y kakabsat. Madi kakabsat. Da kayo. Ati man ti patukar ko apo. Tadakto ko makakwa dito. Tag. Yan. Okay, dati man na po iti para kada kayo amin nga wanti. Labas na datoy. Aguma kayon na po agchacha. Happy watching kada iti 11 million. Ayan. Ato iti kayatan na po Ruby Pigalaponan nga salaon. Palikod pasangaw, nalaka nga step. Palikod pasangaw, kakabsat. Sunata yun. Isala tayong kakabsat ko naman ng Angelina Cortez. Ala, isala yung latahan yung patpadlaw kakabsat. Padasa, mati nagsala-sala si Chacha mamingom anak na lain. Agsalapid na isakak. Nagdi 12 million in the house kakabsat. Salayo ako. Waray mo bambanog kayo. Di kada aldaw kakabsat no medyo umusem-usem kayo. Awan manin tayo bambanog yun. 18 no bigatan. 12 lang aldawan. Agsweldo kayo tumanayin. Mami, mansul kakabsat, itadar mo. Ayo ti agsala ko na. Mami, sikatik tadar tanu maun na tata sib-sib mo nga napan nakisik ka. Ang kamadanagan ta, iyutun ka madamdama. Ilutun ka to mami, hanga iyutun. Agpada ta papa. Agsalata ka no papa. May kamamatag salatan. Wara-warang iting ka. Happy watching ka na kaya amin na po magbuy-buya. Naimbaga po nga pa nag-katkatawa, dus-dus ngit, ititangatang, biyaman at karabsat. Ang kanong nga marig na no, talaga nga takas-kastoy. Idol. Apo no, awan la kumati ay agungot-ungot dito ay abay mi. Mariwawa na ka, pigsa kategori ko bang mapaw rin no kubungom na ariwawa ngamin tirabiya po natibong tumok. Mami, sala ka mami. Teng. This is Tobias for Year Big Squad. Our ticket. Alabira, was ka no. Was aputa sikawil. Hello to Ralph Grayson Bagalan. Happy watching. Isalam po Ralph Grayson. Mayat dito nga ko ka dato ya po ti background ni DJ Arnel. Hello to ading Egi Organisa, agoro ko manang Angelina. Isalam ni ading Egi.
Pasensyayo na po da kayo po nga nagbuya di rabi nawan nakita nga tang tanagsaot dato'y computer ko. So nga, idi agkas din ako mag-spin na kunin na, ala, nagadupmutan na technical problem ko na namutan. So nga, insartong ko na. Hello to Ralph, Goyson Bangalan, madama po sa nga agmer-merienda niya po Ralph Goyson. Iling nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Alawas-was ka na. Madamang kipatpatang jay ayan na naganak mi sir. Katawan dagpay nga madama agum kumpas ka na. Kalapawan music ka na. Para kada kiti amin na po ka taga kalapawan music ka na. Ribo di payagan na dati patukar mo ti Buddha po dati tara kita miyanan apo aming nga makasalasala Loy patukar mo ti Buddha anti kastoya po nga tuktukar apo nagadukot ang kumpasan nga kasla makorkuryente nga gitsaksakan nga kumpas o tuktugawan. Hello to Manang Perlita Glipay Machas. Good afternoon, good morning everyone. Happy watching. Manipot kini Manang Perlita Aglipay Machas. Manang, sala tayo. Ununat kadagiti or-orat. Hello ate Perlita Aglipay. Always kana. God bless you always. Kuna ni Mami Mai. Permi jay kalapawan no kasta tukar ti putapukenda. Ori pa jay kalapawan ori manang halang tumapok ano ka kuno agtutudo di palubunda. Lumubo apo iti salunan no kastoy no agtutudo. Hello, thank you ti kabla awading Roderick ading May kana ni Manang Perlita Aglipay Machas. Manang malum bigat chu dita? Bigat chu dita Canada. Pati dagitay nakasaka-sakang kulot ako umayat kumpas da no ko ako na. Naglalo na parte da po kula-kula da. Kulad niya. Nya na Canada jen kula jamon ngay bagay Ilocanon ag kuli-kuli dagdag ko nakumakikidi kuli-kuli dagdag no nabarta dagitaya po gitay kulot nga kong konaya ante nabarta ka ko nante kung nanano ka urehan na ng angkel ka angkel kung Hello Manang Perlita, happy watching Manang Angelina Cortez. Kumusta mo nga tagatay kakabagyanan nga kulot kakabsat ante kung nadano ka angkel nang wari babakatan ng ka-angkel na mo time. Bale mading 4:21 PM Canada time. Happy watching kata kayo amin na po dito Canada Manang Perlita Aglipay Machas naimbaga po nga rabi naragsak ni dadateng iti Paskwa kata kayo amin kakapsat 18 tatan 18 to nubigaton 18 ti nubigat so nga talagang haanan nga may gawid hanga na may gawid kulitak kasta kulagtit aser kulitak kada kulagtit kakapsat kunada na talaga siyempre nakikita mo tapo nga mamuyo dagiti talaga nga most industrious kakapsat dagiti agiti pada tayo nga kulot nga kung kunayo nagagago da kakapsat
Idi Buda mi kini mamimay. Umay da naginaw. Wapo. Idi payagan. Agi nagapuyo-pugo. Nga kakabagyan. Ni anti kadangkel la. Umay da kakapsat idi Buda mi. Siyempre umay da timulong nga naginaw. Ngam. Agag sakana. Katain to no agawid ka. Agawid da ka. Dami pabalo mo. Most industrious da kakapsat no ka. Umay da magiragragsak. Siyempre umay da tumulong. So nga adu iditi kulkulot idi nagbuda kami kini mamimay. Amuyo po idi malagi ko idi kapitan nag-announcer na kapoy ti may nga Buda. Nagsalada ada tay modern dance nga sinalada. Po daki di na po lakay nga nay daki di lakay nga naipulasit dati sa smuggle nan agkatawa na kon alalwadan yung mutahan yung mga ipulasit data smuggle yun dita salunan ko na ano mayat na naayat ka kapsat no ada salaan no ada kasing makita naipulasit datay smuggle at ilakay apok katawa na ng announcer. Dagiti 12 million in the house. Ala, mami hinyati hinyati kagkatawa no makita na kita may pulpulasit nga may palpaladaw nga smuggle daga puti kaayat da nga agayaw da nga agsala ko. Ada na puputan na ipulasit tay smuggle kasano. Di ka tawaan da. Hello, agyaman na kapo di panagbuy-buyayo. Da kayo amin na pong marimaan nga dus-dus ngiit. Thumbs up dan, Dian Castillo. Ako, nalataw ka man Frederick. Hello, Frederick. Happy watching. Madam Ati Chacha. Frederick. When nag-offer nag-itikan ko na. Agsaka-saka dan latan no agsalada. Nawaya da nga agkulagtid ko na. So pay manang awanan social dan nagitaya po nga kwa. Agismagda marikmot na sakan adalata uri dagiti apo nga pugpuguton nakasa idi agsaka-saka dagam tatadam ismagda. Hello, kada kayo amin na po. Dagiti 12 million in the house. Thank you very much, kada kayo amin. Nya nagana dati. Ada pang panunuto ka po nga patukar ko nga mo maala diti English nan. This is Team Rocket.
Ayan. Anaawan. Ayan mo dito Pacific Kapsat Ralph ko na ni Manang Perli Taglipay Ralph Goyson. Ayan, suktak man change the music man kakapsat ken gagayem dahil iti para kata kayo amin nga wanti labas na. Tango music. Patawasan tayo man ti tango mo't. Ay, kastoy ti tango. Apo. Maulawak Mildred no kastoy ti salaag. Tango music kakapsat. Wala kayo po tamang kita naman di tanggo nga ti medyo nakarkarintar na kaunay na intimate. Ni sabali lata isid na lata dayay. Isulat ta po ti tid na kanyak dayay nga tanggo. Wala kayo tamang kita na tinapimpintas nga tango. Free music royalty song no copyright awang kakabsat ti medyo non-stop tango music dito man ayan 13 million tango tayo tatamad Wave Mile. tango tayo mo tatang maulawak. Aban cover ma'am Perlita ka na. Ayan. Madi, kakapsat kan kayo. Madi ajay. Tango music ngayon bagbagak. Copyright man kita naman tini medyo nakarkarintara po. Nga ipatukar ko. Operator, change the operator kakapsat. Agner nervous the operator. Ayan nataya ti tango-tango. Tango, cha-cha. Sayaw Lola. Ate man. Cuk. Tango cha-cha. Live from the Love Mix Studio, DJ Sprocket in the mix. Data. Ate split dato yun. Ate talaga nga mapapakayang sala dato yun man Angelina Cortez. Sala. Kasla kalaan pabuya pelikula bossing. Catherine Cantor. Oh, Kati, agsala kayo mang kini apo tarakit yung miyanan, tango. Muy bien. Salvavida ko no. Apo. Chacha, tango chacha ka na datoy. Sayaw ni Lolo at Lola. Amno malagip ko datoy ko, Kati ko malagip ko ni Antinena tango. Ni Antinena tango kini ni Anti Cristeta tango no mang ko dagito nga sunsonata. Naglengdaki di ag tanggom. Cristeta tango kini Anti Nena tango, sala dati tango. Makasalasala ya asuna bossing ko naglokmag. Makasala niya po ko tara kita miyanan. Maya lata bagkabagkatan na kano sala kayo.
Sino ka na kayo ti nalingag sa Chacha? Chacha Tango. Balibalitada mga ulawon nga kaslabi si Kulti Kasalam. Apo. Idalam datay isak kasalam. Wan bosing nalaingda ko na ni Catherine Cantor. Suwag tango ti tango iti Piliedo data nalaingda ngagtango si Kakati. Siyak! Siyak ko na ni Ralph Grayson bangalan. Ala, sala. Agad naman nga music apo ti malaglilip ko ubing nakta no ada sala kada budaan dagiti ti salsalaan da po nga kangka nga music. Uray di maka mabasa manang nababasit tikikwa na kami na tikikwa mangat katay ang aron sir no ulawen kaslabi si Paul ako nariga dati nga salamanang tiyatya kada tanggo ko maulaw ka ipali-pali ka pag i-turn ta ka dato pag likaw-likawon da ka no si Kati Kasalam iso nga maulaw da ado pa ati malispigo no ka ati sapatos na maluspigo da kay Victor Wood ka no apay data Victor Wood nga Chacha apo Ruby Galapon. Kadagiti 6 million in the house, Bob Masitin kakapsat. Hello Kati, napadasam din nag-itatcha niya, nagtanggo. Gure ka man tamang kita nagti Victor Wood ito, Victor Wood. Victor Wood song non-copyright. Patalastas, hatid sa inyo ng tinggal kakabsat ken gagayem. Dito ya po iti kitanda na ti request na nga Victor Wood. No, one lucky di. Non-copyright. Guri kaya po. Todos resultados Victor Wood. Ayang kakabsat, aguri kayo tamang kitkitanak. Ni awan, nakakwaiso talaga nga madina kayat. Ayad da. Composed by Victor Wood, copyrighted. Kuno no. Song, Victor Wood, piano, copyrighted. Awan manang, awan ti mabalin nga kwa. Naka-copyright na ito ma-CPR nakno ka. Iso nga, dahil lata na po anusan yun nga sonata nga agbubuya kakabsat ken gagayem. Dahil man na po ti balasin mo na lang.
11 million in the house. Happy watching. Hello manang pwede taglipay matchas tatan makapakaulagtit. Yang kakapsat tirigat na po no ma-CPR nak. Ayang kakapsat kung kayo tamang kita nakisab sa bali kakapsat nga malapimpintas basit na narigat no makuanak. Po pangturog dato yan kakabsat. Tuguri kayo awanan kakabsat nas works. Tatoy. Kusabali dato yan. Hello, Eliane Domingo. Be watching Kapsat. Sandy Oliverio, the bear. Oh, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Apo, lito lapid but. Tatay. Ang Victor Road, lito lapidin, lapid-lapidin ka. Nabili ka lapon, Kapsat Ken Graham. Awan sa bali atin alala ko na po. Naulawon. Ayun mo sa inyo lahat na po dagiti remix tama butungat nga mga patukara po dagiti at copyright song na maka-copyright na ma-CPR na kiso nga ano sa inyo na awan ko maka dagiti latan Merry Christmas kada kayo latan. Kaslaar mga light at tukar mo tukarin. Merry Christmas, 7 million in the house. Ianusan da ka po nga kagkaduan iti mga 20 minutes lang na naputa agbabay nakton anay lang 1 hour and 30 minutes that ay live ko. Happy watching kada kiti 8,000 nga agbubuya. Thank you very much kada kayamin. Hello. Basta remix awan si Fernan sa kon. Ano no remix nga nan copyright kasi tipat patukar ka po Frederick dagiti nan copyright ko na so nga talo sigurado iTunes. Oh, gatay sala nagatay ko nagituin igorot. Di ba Eliane Domingo no kasi ti tugtog mo ka kumpasa majuubot mo nga kasi kay kinikinin no ka. 10 million in the house. Hello to Ruby Galapon Manang.
dataman, mayat ti kinikinikin ta ubot kung data. Make some noise! Hardcore. Ikinikin ta ubet nga naglokmag karon ni Eliane Domingo. Hello kanya man tibubra niya puti dayto nga kanito dagyaman na kapo da kaya mi na po nga agbuy-buya. Anong santak lang na po ta mga 10 minutes lang na po agbabay nakton. Kamok nga napambanog kayo. Inanayak lang nga po nga may isang oras kentalo 30 minutos. 9 million. Merry Christmas non-stop music. Buduts Remix. Maturog tayo sir, Colonel Eliane Domingo. Why? Nganganin. Hello, kadagiti amin na po nga 12 million in the house. 12 million, 9 million. Dapat po nabatbating DJ, you and Brian. Hello, Diang Castillo. Piwaching kata kaya may na po. Yahoo! Kuda naman ang Perlita Glibay Machas. Mayat ato nga pang-exercise man ang Perlita. Mayat nga exercise. Awanan, agikot manin kakapsat. Agikot-ikot. Hamanang, awamot. Mayamati Eliane Domingo, happy watching Eliane. Talagang remix dito iba't patukar ko po. DJ, you and Brian. Ading nagrigat ti kaya bung magot tatako kupay la tatay kupay lang ikap kamil dati sinulit to'y dagom madik may shoot katawan nakpaikat ni madam ko iso nga nang ishooton ko na natin sinulit. Gumatang ka man ng datay hangasin ulit atay ishoot mo muna sa munto dilpatan ko na dilpatam mo muna sa munto ishoot ko na data
at agiyubon ti iti sinulid na ganatan iti dagom kan panait dilpatam nga muna samto isyot ko na kung ano dilpatam mo muna samto isyot wano isyot mo muna samto dilpatan gumatang ka man ang datay sinan kwa nga isyot da nga muna samto isyot da panait ka na jabot na ay medyo dadakal dabot na daraga na dajay basta giti gamit dagiti tailoring shop dajay nga ishoot dang muna dajay nga nagsinan ay nalamuyot nga kasla silver tapos ishoot da ka na jay tiigit na datay sa danto ikas jay napanon walang paltos no ka simrat Ate Ruby Uresya kan ko makita ubunan ti dagumen kanana gumatang kayo dati kung kunak man ang atay nishoot mo dati ulo na ka nalapit yung madimo no nalapit ti ulo na kakapsat na matudok ishoot mo muna sa mo itudok da jay panait sa mong tuguyudon na ishootan hanga mismo da jay gamin panait iti ishoot yun no ki di da jay kunak nga nalapit sayo isupot nga siya ada basta dadaji nga kagamitan na gitiag dadait talaga nga narigat yan nagisuto na po siyempre basit una ajabot dati ati dagom 90s mo dati panait kidi ang narigat nga talagan hamumakitan Eliane Domingo, si ka Eliane, makitampay ti syusyutam no ka? Uno, anya? Nya ko na naman ang Angelina. Bye-bye, sir! Good night, God bless. Keep safe kada kayo amin na ditan ko na naman. Lawan man ang Angelina Cortez, shout! Shoot mulatan sir mapantulan ta ako na niyan ni Eliane Domingo ala ka kapsat ken kagayem na kada kayo amin na po nga nagbuyak thank you kada kayo amin na po dagiti ampay nga makatuturo ka po agbuyak kayo kadagiti maturog tayon alas dito ko alas agalos 10 itirabi dito Santa Cruz Tenerife Spain 9:52 itirabi kakapsat ken kaya 9:52 kakapsat ken kaya agusar kati magnifying glass ko na ay man nga ada magnifying glass ko di jene ko nga makakita nakpay lang mabaina gamin jamo mabaina gamin nga ganjos nga mapanaktog paramit yan chokos kung ata palubos na po Diyos nga makitak pa lang mo dagita letra na no ka may shoot ko pa lang mo diyan dabot nga shoot-shootak no ka ay good night mate Ate Ruby ko na good night ating Lena bye everyone God bless us all ko na naman ang Perlita aglipay manchas kakapsa 12:55 dito yan sir bigat manen ko na niya Ruby Galapon alam man ang maturog kan manang kumusta kaya amin kakapsat nga wantilabas bye ading Roderick ading Mike God bless you manang Perlita Glipay Machas thank you very much for watching my simple LS in my YouTube channel thank you very much kada kayo amin na po hasta manyana maturog wa mo na po ta nabanlug ako kikita tayo tumanin diyan iti page nubigatan na po ag live na tumanin palubos na po Diyos thank you very much good night God bless keep safe everyone agyaman niya manak apot yan anos yung mana nakipatakta ko rin na i-continue mo tibiyang kada kayo amin na po nga 8 million 10 million in the house good night God bless kada kayo amin kakapsat Diyos ti mang tarabay ti tungkol may sa kada tayo amin iti dahi tingal daw
Merry Christmas everyone. Bye-bye! I love you all. Good night. God bless. Maturog tayon kakabsat. Goodbye. Good night everyone. Konanan. Ala, bye-bye, bye-bye. Kada kayo amin na po nagbuya ni Apo Ruby Galapon, ni Dian Castillo, Diyos, kunan Eliane Domingo, ni Manang Lina, ni Manang Carlita, ni 2020, ni Celi Lizardo, ni Mami May, ni Ading Edio Ganisa. Kada kayo amin na po nga wanti labas na, babay na, kada kayo amin na po. Yaman na ka po, iti anusyo nga nakipagpuyat manin. Thank you very much. Bye-bye. 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 DJ Brian Remix. By 2020.